Obukama bwa Tooro bukwatanise na gavumenti erizo bwatongoza enteekateeka y'okutungula eminyeeto. Enteekateeka egi bagitongoza aha kibe ky'obukama ahari Muchwa omu rurembo rwa Fort Portal. Omu nteekateeka egi obukama nibuza kuha eminyeeto omwani gw'okubyara embibo ya kokowa hamwe n'enkoko. Project eno ebeera baneehweraho tugabire 3 million coffee seedlings. Mu zino eziturabanza then ezituraba tugeire abantu ezo kusanga mu misiri eyo tugeire coffee seedlings ezi. Kokowa nitutagetinga 2 million cocoa seedlings. Then hariho project y'enkoko tujja kuba tulina obukoko nambera abantu okwijja bakasanga hatcheries mu masazi. Mwishiro obukama romere ashobora ku project egi neza kuhwera kwiha abantu omu bworo. Batire omukuru w'ihanga mu ngaro ekintu kikuru kino abakuba kikoze intentional. Kandi programu ze eza PDM entegambere kunegera kuzihaho eno ne running to supplement programu za PDM n'emyoga n'ezindi za parish programs kino kiri intentional kurangu programu ezi eno ne supplementing. James Kaija or project coordinator na Jan bazagabe ebintu ebi omu mashaza mwenda g'obukama. So this project is going to roll over immediately, beginning with the distribution of seedlings for cocoa and coffee. These seedlings will be from very verified nursery beds and suppliers who are certified by government. Eminyeeto ya simu obukama akutandikaho project egi. Washanga nyenda kubyara acres tawninga acres mukaga kalo shange ngitaga component ya irrigation tikumanya umuteekateeka ejo mwinemu entebe kanise jya omuntu yayinitaka hango arupenda kubyara omwana mwingi na mnongo iteminyeeto aro element ejo dene cyo kumarirayo n'ekintu kya timing and season naresha prime minister na n'abantu bawe kugira ngo omuntu atakamba tuhereze mbibo ukashanga muno bwire bw'ecyanda kandi ukimuhereze ngo yakubyara omwana ukuma. So itwenke eminyeeto nizakozesa program egi kuza mu byo buhinji tukakozesa omwana gubaratuhe na n'enkoko zibaratuhe kureka twatandikaho projects ezo kukorekera kurwanisa obworo na no kurwanisa ibura ry'omurimo. Abakuru omu bukama bwa Tooro bashaba abantu kukwatanisa kandi n'okwejumbira omu project egi. Abantu batejagira ngurundi izire ensinganto rundi abasigazi bonka izire abojo n'abaisiki abaseija n'abakazi inywena mutasigarayo abana bo bwisiki neinywe mwenyigire mu ntekanize yeno murole mwagenda mukulima mwabyara omwani mwabyara kokowa kandi mwarulera n'enkoko. Umanyire mu rujungu bahari ikintu ekibeta litmus test ntati mukuru w'ihanga agambire kandole abatoro barakora bata kandi yinywe na bulikiro muguma mugamba mumanyire pledges zaitu museveta kutufwaho takoraki bitati ngiro project nyenke remere kora ngwa hati Museveni yizira munkaha hana ija kubayisire munkani nyomba mulemera agani abebyo butegeki baraganisa kushagika project egi no kugishwijuma Muno kandi no mukama wetu ati natulema kurungi nabo tujja kurantu bayihaye bakoleke bagaruke abo kuba NCA twenu twinagire nkoragana twinakwata hamu nuko tusobole okuleta enkurakurana eyo ruterekero tujja kuba nito nituhayo okuhabura advice ha project coordinator and the entire kingdom project coordinator nanyewe nintekereza ngo oturaba tuhira omwanya. Enteekateeka egi eya Tooro Youth Economic Empowerment Project n'emwe aha nteekateeka z'omukama Dr. Oyonyimba Kabambi Guru owakana z'entunguuka ez'emyaka 25. Amakuru agashakwa Justin Nyakisiki omu Fort Portal.